So kung dili ka maglaag, dili ka mag-explore, dili ka mag-travel, you're only staying on one page. So this is nature nagyatag sa ato. This is nature that made for us to enjoy. Woo! Yeah! Ug karon for today's video, another rides, Going to Siargao! another adventure, and another place to visit. Mga lugar nga wala na to damha nga exist. O kung wala pa ka nakaanhi diri tara, uban ta. At sabay nating saksihan ang kanindot sa atong kinaiyahan. Wow! 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 Ay, grabe! Woo! Ang lindo ko malibo! Woo! Yeah! Swimming ta, swimming! Yes! Woo! So una kay nakanimi, dili taob tulas ani namo mabaw. So karon hopefully nga taob siya. Ito sa upat kadto. Murag sa upat sa tulo kadto, murag duha ang mabaw. Isa ang taob. So karon ikaupat. So ingon dito sa entrance is taob daw. Masada og taob siya. Eh. So para mag-enjoy ta. Yes. May life jacket. Pana sila yung mga life jacket dani kung pwede mo muabang napoy. Pana sila yung mga cottage. Aoy naman kaya. Eh, paulis woo! Oh, this is the place. Woo! So, Walay advantage kung lalaki mong anak. so sada kayo kay mingaw. So maka-relax jud mo kay mingaw pa. Pa yung mga tao. Wasn't I meant to lie in your arms here for a while? I'm alive and I take you in. I've been falling, calling. When I reach out, you will hold on. Was it a rainbow falling? Was it a rainbow falling? When I touch you, it will break through. Was it a rainbow falling? So mamahaw sa mi kay wala mi pamahaw. So simple lang. Naligo na. Naligo na isa, excited kayo. May mo ko kanina. So muna yung pagkaon. Simple ra. Simple lang ni. Lechon. Simple lechon. Lechon. Oo. Simple lang yung lechon. Baron yung rice. Ngayon tulog kahit tulog. Makuha tabi. Ngayon ligo. Wala ako short diba? Lah. Ayo. Mabuak ang itlog. Mabuak. Ito sa nina be. All I need is true, and I'm falling. Palit ni og airbed nga naman di abangan na ni airbed. So ato na lang gamiton.
Babay ba? Babay ba? Ay. Ay, kasakay. Magbayad may judan. Bayad may judan. Palit mix sudan, nakakayak. Kayak. Bangka. Let's go. Palit judan or mangitag judan. Mangitag judan. Mangisda na ba? Ito na isda. Pipip, pipip. Alam natin, may tao din eh. Okay. Pipip. Ay, bangga. Mabangga. 20. Bangga na. Bangga. Oh, bangking. Bangking. Mo ni bag-o. Mo ning bag-o dili mo turang pagpalit sa isa sudan. Ako sugay sa tanan no. Allah. Ayo lagi bangga. Ah, mandapit. Aka, nang dira oh. Naman to dira ko ano? Dira lagi. Ulip kay bay. Baklay gini ron. Pero na dirang ko ano? Ya to. Gatong bridge. Mga kapit pa. Gani. Oh, mau na ta. Mau lagi na. Ay katong ikan ana ta sa una. Pero di mana tak tudan ni? Ito nahan. Asa? Ito. Ito? Ang bikot paliko. Order eh. Dito. Ito? Ito naman dagan man tudan dito. Ito gani. Dito na. Na ito. Let's go. Diri tagyo. Buo kayo eh. Buo na kayo. In the light, in the sea, it holds me. I know, until it goes. In the night, in the sea, it burns me. And now I know, wherever we go. Nagulat, palugar ta, galutuan ka man. Yung yung atong kwan. Dangga. Dunggo ang barko. Tunggu na. Dunggo ang barko. Parking na ta. Parking. Wala na. Wala na. Dire na naman. Diyan ka. Kaya init kayo. Bira ito ko. Ito. Pagani na mo Dani may mga on permi. Ang sama na niya. Tinola lang. Pwede siya, ano sir, kaning fish or chicken, fillet. Ang sama sir, fish or chicken. Chicken lang. Nakataon na ba ni malutong chicken Mga pila kadlaw. Ano sir, 20 minutes. 30 minutes sige. 20 kadlaw. O ito ang balikan. 20 days. Kay lutuon pa. Wala. Sa pala April 27. Maglibot-libot. 59. Maglibot-libot sa ta. So nara mo. Kanan. Yanan. Is new experience nga amo na experience karon nga adlaw. Make the best of life. Enjoy life. Yeah. Let's go. Woo! Let's go. Aun ta. Ito. So nami karon in the middle of nowhere. So this is another experience.
once in a lifetime. So kini is part lang ni siya sa dako kay nato nga kalibutan. Kita ang mga hayop o kining mga halaman, may mga puno. So muni naghatag og kinabuhi dani sa atong kalibutan. So kung ang kalibutan is isa ka libro, so this is only one page of the book. So kung dili ka maglaag, dili ka mag-explore, dili ka mag-travel, you're only staying on one page. So this is nature nagyatag sa ato. This is nature that made for us to enjoy. Woo! Yeah! Woohoo! Yapil ko. Yes, I'm just chilling and my dad is sagwan. Inita oy. Okay kayo. The camera is so in it. Agay yakit ya kulikod. Woohoo! Tara ba nay ko ano waves. So nanay waves. Dire ta nanay waves dire. Woohoo! Ayan na kayo mag-break. Nay waves dire. Yay! Init kayo. Itong gid ko ani ba? Ayo kuno. Bangting ko. I wanna get too close, gonna get it right now. I wanna push all the limits with you right now. So Okay, mana. We are going to eat. We are going to eat now. Okay. We are hungry. people talk and tell what you wanna hear now, but they all disappear. They will let you down. So we better stick together. Let's come whatever. We're not coming home tonight. We're living quick in this world, gonna get it right now. We only need the two of us together. We only need the two of us together. 'Cause we got love. We got love. You wanna get to me close? Why don't you do it right now? You know we met for a reason, but you trying to deny that we should be together. It's heavy weather we're heading for tonight. You better take what you can, 'cause the time is right now. We only need the two of us together. We only need the two of us together. We only need the two of us together. We only need the two of us together.